Shnong Lum Umpih Sning Pynioh Madan Ialehkai bala pentrei lingbak scheme jang State Sports Council balamang pisa ke Jingangnud ka ba arpu saulak lai Pynioh hajar tingka. Yakni ka Madan Ialehkai la play paj ba ha kasingi ba ar jang katayo do MLA ka Sning uba Jason Sauk me maulong ha ka don lang UBDO ka Sning block war Brahma urang ba Shnong Lum Umpih ba Benedict Sinclair kinonggit kam ka Seng Samla bar kiwe. Haba ajing kran hakani kesengi uba Jason Sauk me ulapan pawe ke jingkemen ka bakraw banyo ban pen urlong ke Jingangnud jang dor ba Shnong Lum Umpih Sning khamtam ka Seng Samla Shnong kemudian kam kerki ka Madan ka bapaka na ka benda banyo ban pelong ki program bar ki kamele ka beper hakani kesengi ke Seng Samla Shnong kala pelong ru ke lumpung Ialehkai football jo ki kinthei bat chinrang hakabala samru ye ki khusnam shi kin hon nong job Kena insyundur lang kena tim bacop mo kena insyundur lang pada MLA jungi kena tim bacop kena insyundur lang hang nepok ka tiga bajam na kabanta kena ke tim tu ka ba yo kena ka ranas sai sin ani tap tiga bajam na kabanta ka tim 3 balai yo korea kena tiga bajam na kabanta kena kenhun tim 1 ke bala yo ranas Hai tu kipor banganang ya nang persang mani mo tu kipor mang persang tu election arjat kata wan ngayu kejat hakani ke Shnong abang wan yu kejat ke Shnong ngadai I bangada saki dalade maka long gumno kamadan ni ba kamadan kabaret ba khamtam ni syakate ke liang ni satai kibun kisit mo nadi hapreng be Ialehkai ki player kena ka ball ka sit stay kalong ka ek berjenjah nak pot so bor bersulit berkharbol Tegi nak Shnong kisamla lawan berkudo yang jom bak Jason dongkam ko ka scheme bangi dongkam Pynioh kan ka fencing ka berpura bangi penhe katu kani kamadan mau berkedro katu kani kamadan bat ka jing tristom jengki mau be don lang ti kejat ki officer jong sports department bang layo pengora ikani ka scheme hamni napok Shnong kuma arsan lang na try pi be don hamni pi sakhi pelun jong kani jong kamadan pengangat ba kani kan ai kata kamu ka platform namun tak di Samla baka sports mentang majukan nak sports kami suka sports bang suya Ialehkai milen nanti kau hobi kelade kalat kelenti ka Pynioh Pynioh kata kamai ka ji ka spa ka pau Pynioh nang ni Pynioh men pe hai yaladi hai Shnong amai haladi mo yaki para ikin men hai ka santung ladi tishim yakani ka mo lagi ni ka kabu shim yakani kabu sir pi Samla Pynioh ba ngidong kambare benyas nok tilang Panai lang kita kekti keman bakadiang. Ngomong bang ngabak jeseng ngasuhun tangan ni Madan balong kumye em. Akwa bakat kisnam ki nang ya inang yo pen mahasiswa. Undai ba ong tang Madan Lum Umpih ke barongkam, kiwe Shnong ki dongkam. Konsensi ko bayar, kamundunay ki sispa lai putuli ki Shnong. Dahajan man ki Shnong ki dongkam Madan. Dengan ngai ba ka jing sok ti jong we badon ni ki reorong ba ki long pai khamtam ki Samla mo abi sok ti lang ngila manora ka babhan bahatang punta ni ka dong thani bro ko we ngi ula ton Seng Samla mentang sport baran ka tinyak de we agenda mo bomde be agenda ko Seng Samla mo pinkan da muchwa ko ba history jongi dengan karpa Seng Samla in both the spirit mentrai hok apa Shnong isu bukan hero komeriti dostur komayat do Shnong hai biak ko Seng Samla tadi kam Seng Samla sebagai dan kam hero bitan kam menwanra kajing tha ne menwanra the issue akma jo sarkar ni apa administration yai ulamba ko rules and procedure mo mustana kata Seng Samla ngi I bon manan apa organization min dan kam apa administration belang ulong Seng Samla sikhat proses interview tu, kumpa PBGP, idan kaman NGO ikat dia Seng Samla, teng blog ru idan kam, teng sim interview ru ikat NGO ikat Seng Samla, break Seng Samla dan way, mau tu standard, mau tu benchmark, mengkonform the duty, jeng feedback khamtam dia jeng Seng Samla the issue without any bias, menteri macam mana?